Ka All Meghalaya Kickboxing Association kala pentip bahkan pelong ia kelumpung ngelakkai State Level Kickboxing Championship haga khat tarik bat khatlai tarik ubnai nailur ahajar apusan haga jaka badon ka Bharat Scouts and Guides ha Shillong. Presiden Samuel Hasha Ulaong bahkan ni kelumpung kelong ban rakhi ia kejingdap shipos nem jong geseng bat ban itu iki samla ki badon sab ha kani kejing ngelakkai. Layawe de ki club ki school bat ki college na keleng kejela ban penrung kerteng da ka bapun hau ni number pra nyau lai uwe not RR lai lai pra. Imut dan pelong yang mereka state level kickboxing championship kawan sabang maka Qatar pada kali tarik jom nai September jarak besar. Bagi pelong ngebat ini pelong yang mereka jaga hantai atau ke Pulau juga Meghalaya Barat Scout and Guides apa Shillong dengan pelong hantai yang mereka first level kickboxing championship. Di kumsi kita rakyat yang mereka cinta shiposnan bahag juga koru ban ailat ro ban pli kalat ro iki kena samlah yungi tentai bercindra ban demi ya kasar pon kemuki hapo kanega jella kajuni. Na kejingja aksiden bersyirkai ki atli ki jaka